Ya sekarang berarti kita udah sampai episode si Mimi nih. Runaway, The New Memon Saver. Let's go. Duh bawa beginian guys, bawa lah ya. Gak apa-apa. Gue udah grindingin juga si Mimi. Deh kok gak nge-lag ya guys? Ipai Susumono. Let's go. Mau bantai-bantai gak sih? Bantai-bantai lah ya. Sekalian grinding guys. Buat si Mimi. Ya, nggak kuat sih. Mati cok, kuat banget argumen gue ya. 60 doang sih. Mimi gue udah OP guys. Mimi gue udah OP cok. Shit. Oke, kita bantai dulu dah. Bantai pinggir dulu dah, nggak apa-apa dah. Wih, sakit bro. Yata. Sharp Claw. Kayak SP penting deh buat si siapa nih namanya? Si Palmon. SP bisa nih guys. Sharp Claw. Kayak SP boost boleh sih. Buat Mimi lah ya. Biar makin sakti guys. Palmon gua. Slimy Ball. Emang dipaksa bikin ini kayaknya SP. Oh shit. Here we go again, you know. Kita bantai-bantain aja nih. Aduh, kok kena ambus kah? Oh, enggak bagus. Gak usah berubah lah ya. Musuhnya masih cupu, guys. Ya harusnya udah nggak grinding lagi soalnya udah gua grindingin juga di tempat di misi-misi dulu. Tikayat Wing Div Chart. Gak usah lah. Woi ganti dong. Nah gitu. Tapi lumayan lah ya buat nambah-nambah material. Naik level 15. OP guys dia.
Shit. Sebiji-sebiji doang. Sebiji-sebiji doang coy. Wih, untung gue lihat. Duh, lurus apa kemana nih guys? My face, my face feels all yucky. Ah, save dulu deh. What? But I'll get your handkerchief all dirty. The point of a handkerchief is for to get dirty, right? Thank you, Mimi. Nah, gitu dong. Dapat bonding, bos. It still seal. Sini lu maju lah. Kita bantai dikit-dikit lah ya. Oh, dua nih, boleh lah. Mati kek. Ah, gak mati lagi anjing. Udah berapa ya guys? Wah, ada si Dramon anjir. Ngeri juga nih. Please. Lo ada skill buat ini gak sih? Poison please. Nggak hoki gue. Aduh, break lagi. Gak mati loh. Ada naga. Ular kadut ya. Ada ular kadut di sini guys. Selokan. Heal. Oh, reset. Ben fine. Bikin gak sih? Bikin lah. Aduh, hardwingnya kepake dong, cok. Gak apa-apa deh. Buat Mimi. Ada live up, cok. Ini apa nih guys? SP boost ya? Speed boost. Kayaknya nggak penting deh.
Iya gak sih? Entahlah. Ntar kita ganti dulu. Oke, heal. Salah sih, ada dua, Cok. Gak bisa, gak bisa. Dia pakai speed boost aja lah. Bagaimana guys? Tip charge. Bisa nih. Nah, ya hilanya gak kepake dong. Blow on gua. Dah, cukup lah, udahlah. Bisa ganti-ganti lagi anjir. Dah, ada lagi. Tidak, aku dikejar. Ibu. Terus kita kesini aja. Oh shit. Spek kapsul boleh. Save dulu. Biar aman ya kan. Lama ya save ya. Agak sulit nih gue liat-liat. Terus kita ke kiri apa kanan? Kiri dulu kali ya guys. Aduh, cuma satu lagi. Ih, miss, nggak jelas banget. Dah, kok miss? Ada apa dengan dia? Kita ke kiri dulu ya. Wah, itu sepertinya jalan keluar ya guys. Kita ke kanan dulu deh. Di sini ada apa nih? Kok apakah ada kayak sesuatu seperti itu? Tidak. Oh, ada guys. Sial, berarti tadi kelewatan dong. Wewe, awas dong. Aduh, gue mau nyoba balik lagi ya guys ya. Gue mau nyoba balik lagi ya.
Berarti ada yang terlewat tadi. Please lah, jangan gue buat gue menyesal. What the fuck, man? Dapat HP kapsul es ya? Oh, ini nggak ada, guys. Tidak, Palmon minggir. Pakai Palmon nggak minggir-minggir ya, gue liat-liat. Selin juga lu, Mon. Mati. Let's go. Gak usah banyak cincong, let's goin aja. Naik level ya. Palmon ngalangin anjir. Kita cek itu dulu ya. Oh, di sini kosong, guys. Mon, lu jangan ngalangin gue, sumpah, Mon. Berarti gak ada yang kelewat ya. Tidak, jangan kejar aku. Hampir aja kena.